Endapo mtoto atakuwa na marafiki wabaya, ina maana ataharibu maisha yake yote, kwa sababu mara nyingine tunaona kwamba rafiki anaweza kuwa ana nafasi kubwa zaidi kuliko hata ndugu yako. Kwa hiyo rafiki mzuri ni bora zaidi katika makuzi. Na rafiki mzuri hapa nigusie tena, sio tu yule ambaye unampata njiani au shuleni au wapi, lakini hata sasa hivi tunavyosema kwamba tuna maisha ya utandawazi. Kwenye nini? Kwenye mambo ya simu, mambo ya kompyuta, mambo ya tablet. Hayo yote ni marafiki. Unaweza kusema mtoto wangu mimi hana rafiki, lakini kumbe umemwachia mtoto wako simu. Unajua kwenye simu anaongea na watu wangapi? Anaongea na watu wa aina gani? Anaongea na watu wa nchi gani? Huenda kule ndo ameharibika kabisa, au ana marafiki waovu kabisa ambao wanaharibu kabisa mpaka future ya mtoto wako. Kwa hiyo marafiki wazuri ni muhimu sana, na endapo utagundua mtoto wako ana marafiki ambao sio wazuri, basi ni mara moja inabidi kucontrol hiyo changamoto.